Namhlanje umphelanyanga bandla. Umphelanyanga ngimafela khweti baba. Ngimafela khweti. Phela inyanga umhla ka-30. Ngiyabhosha njengamanje. Ngisetoilet bandla ngiyabhosha. Okwesi-7-ke kule nyanga iyaphela inyanga namhlanje soke sibone njengoba kuzoqala uMeyi. Yebo ngisaya ngasedrobheni-ke bandla ngisodayisa. Isegaraji la ngikhona. Yebo. Okay sobonana ngokuhamba kwelanga namhlanje sobona le ndoda izothengani namhlanje. Okay right. Izama ukugeza izitsha le ndoda yabona. Ibidle lana ibipheka amathambo lana nawo lamathambo. Sizolahla la izama ukugeza izitsha manje sazoveza amanye amathambo lana. Izolo bekumhla ka-30 angithi ukhumbula ubona. Ilo amathambo engiwathengile ngemadlana yami nje engikhiphile esebhenki enginayo phela ngina into diplanayo lena. Iba nemali ebhenki bengiwaphekela lamathambo nawo. Sengizolahla lana ngizama ukugeza izitsha manje. Abathengile izolo benze nobunja babo futhi bungathengi ngibuye nangonyawo nje ubona ngingazange ngisizame nesikhathi sevidiyo nefoni yami iphelile ibhetha ngizange bengizoshutha izolo ethawini ngathi bekumafela khweti bacika ukuthi ngikhululekile phela ngathi bengibosha babonile futhi ngikhululekile akuthi digi ngirelaxile bangathenga abantu ngawalahla lamajuice engiwadayisa ngabagcwalisela ngavele ngawalahla bengizoshutha ngiwalahla futhi yabona ngamathambo sazoveza amanye akhona asekhona la efrijini na efriji ufuna uyiveza le fridge yami sengifaka izinto eziningi ya angijwayele omunye ngabe ngizogeza izitsha manje na ngisabeka amanzi okay ngisazoveza amanye amathambo ngithi ngawu2 sazowaveza abone igeza izitsha manje bandla le ndoda ibidlela lana sizolahla la okay sobonana during the day nawo bandla lamathambo yabona 17 ngithi ngawu2 yabona khona izolo uJoylani bandla lona nawo kulesiduka khona Joylani ethawini bekubani kumhla ka-30 asike sibone sengawu2 amanye ubani ngcolile nekhamera ngingabona singwayiphelana ngizokudana ngithi ngawu2 bandla 17 amanye abe14 yana zoba date nayi date time bekuwa 1:15 bese ngicabanga indaba ukubuya nakho umhla ka-30 April izolo Joylani ubani amathambo bandla izoke ngipheke wona-ke ihlakaniphile-ke le ndoda yenze njani ngathi uyayibona iya-eda nale mfino yayo isayilo isazama ukuyisokha phela ngiyisokhela ukuthi phela labantu banenhliziyo ezimbi bangathela nentembi engadini yabona so ngifike ngiyifake emanzini ngiyisokhe ngiyiwashe achithe amanzi ngifake amanye futhi leya mfino kwa-eda nalo nakukhona no-anyanyisi ngithenge ne-Norox nayo yabonakala ne-Norox lana ngikhumbula ngi-edile ewu6 angathi ngangithenge leyana ewu12 nga-eda ne-Norox yabona ukuthi le ndoda iyayizamela iyapatanisa khona-ke la ngiya khona ngizoveza ngomgqibelo khona itoho engizolenza khona edolobheni le ngako-Victoria ngizoveza ngomgqibelo sobonana Saturday sengikulela toho bese ngibuya ngathenga izinto engiyidingayo ngibuya ngithenge mhlawumbe la ngizobuya khona noma vosi ngibona gqibelo-ke nje kube kushuba ngizoke ngilontunje-ke bandla okay hayi ngicathi sobonana ngawo Saturday sibone ngithengani mangibuya ntambama okay right mathambo bandla mathambo